Letishumayelo lesikhuluma ngato tesintfu letisibuyisela emuva kule ndlela yayitolo. Sinayo yini indlebe yekutilalela? Siphinde sibingelele esiveni seMaswati. Sibingelele kubo bonke labasibukelayo, labadide nalabakhashane. Nalamuhla lolibingelelayo nguye Lethungusa Mukele Simelane. Namuhla-ke emhlelweni angihambi ngedwana. Kuyintokoto lenkulu kokuthi sithole nalo ithuba njengobe kulona loyo muntu uhlala abhizi ngaloko la khishane-ke ngako. Kepha nje siyabonga ukuthi livele lithuba namhla kokuthi ngingabi ngedwa emhlelweni. Nginesivakashi-ke lengihamba naso. Lengisiceliso-ke ukuthi kunesihloko lengifuna ukuthi sikhulume ngaso sisobabili namuhla. Sawubona sisi. Yebo futhi. Siyabonga. Angade mangothule noma utethula yini. Ngethula. Hayi asotethula, tethule wena. Tethula. Sanibonani Maswati lamahle nebabukeli be-podcast yeTishumayelo TeSiswati. Libito lami nginozipho ngokaSimelane. Ngihamba nemnakethu la ngimenyiwe futhi ngibe sivakashi lesicavile kulolu hlelo namuhla. Ngesizathu sekuthi ufuna ukukhulumisa sihloko sema-twins. Sengikubeke ngalesingisi ngithi ema-twins. Ngiyabonga, ngiyajabula kuba ingcenye yalolu hlelo. Biyele emuva-ke sisimane uchazele na umbukeli ekhaya ukuthi sikhuluma ngalesi sihloko nje sikuthinta njani wena. Sitawukhona lokuthi sikhulume kahle ngaso. Mbonisi ngithinta ngekuthi nami ngiyilo liphahla. Ngilithwin lalona lengihlele eceleni kwakhe. Uboneke ukuthi kubuhle ukuthi nakakhuluma ngalesihloko semaphahla namuhla ngibe ngikhona nami. Ndawube ngibuta-ke imibuto leminingi mina ngoba lo lwati loluningi kungathi lungalanga kuyi. Ngiyona irony yale invitation yami. Nginalo lwati loluncane kepha nase kujulwa ngale Swati sekujulwa sekungenwe ekhathi. Lo lwati lwami bese lihamba liba lifishane. Siyabonga. Fisha kufanele ugcine lukuthi mhlambe lokunye lesingakuveta nje ngokuthi sitalwa kahlathi thina sobabili. Sitalwa manje-ke kuhlupha ngalokuthi ngihamba nomuntu wesifazane abathanzi-ke laba ukuthi iminyaka yabo yadiwe kanti mina ngithi inkinga nale minyaka yami. Kepha nje sitalwa kahlathi sikhulela khona eKhabomake lapha eTukwambulungwane. Lokunye mhlambe lengingakuveta ngathi sobabili ukuthi sacala kanye esikolweni. Saqedza kanye futhi esikolweni. Sangena kanye futhi nasenyuvesi saqedza kanye. Cishe nalokufundzela sifundzele intfo letifana nabo. Angade ukuthi letifanayo, angade ukuthi engabe kwenziweni. Ngiko lokunye lokwende sabona ukuthi kungaba kuhle ukuthi sibe nalo lihlelo namuhla. Asesikhulume ngana indzaba nayi ngesilumbi bathi ngema-twins. Labakhuluma Siswati bathi kunemawele bese kuba nemaphahla. Uyakhona kwehlukanisa? Bathi kunemawele bese kuba nemaphahla. Noma watinji wena ngalabantu laba lekuthiwa ama-twins? Mina ngiyakwati kwami ngathi ukuthi kuneluhlobo lolubili lwema-twins. Kunalaba labathi ba-identical. Ma-identical twins. Laba labafana kakhulu. Laba labafana nabo. Lokhanza ukuthi batalwa isikhathini lesiningi babulili bunye. Baphindze bafanane kakhulu. Asengichaze nje kafishane ngesakhiwo sabo. Ukuthi bakheka kanjani. Ngalesi science angisuye dokotela, angisine umuntu losebenza esibhedlela kepha nje ngidawushela lo lokuncane lengikwatiwe. Labantu laba identical. Sengicale ngala laba identical twins.
bona ukhanza kwekuthi kunababe kunamake bese ke utawuphuma sperm sinye kubabe kuphume licandza linye kumake uhlangane bese lelicandza lamake selihlukana ikhathi alihlukana ikhathi selakha ke lokuthiwa ngema-identical twins isikhathini lesiningi nesikhwama labahlala kiso esibelethweni samake siba sinye phecelezi naku lesingathi yi-placenta. So nangalesi science kuthiwa bona basherisha 99.9% of their genetic material. Lokusho ukuthi ne-DNA yabo vele abantu laba bacishe bangumuntu munye balihlobo lunye bavamise ke kufanana kakhulu bavamise futhi kuba bulili bunye kepha kuyendeka ke nokuthi babe bulili behlukene ngilaba identical ke laba identical. yes bese ke sekuba nalolu hlobo labathi lu-fraternal ma-fraternal twins baphindze bakubide ngokuthi bangema-dizygotic twins or ngale ngakuma-identical baphindze babide ngokuthi ba-monozygotic shothi lama-fraternal mina ngidawuthi nje abantu lababili labehlukene labahlala nje sibelethweni samake ngesikhathi sinye kodwa abantu ababili labehlukene sakhiwo sabo sona sithi kunababe kunamake kuphuma 2 wetipemu tababe kuya ku2 wemacanza amake bayakhula esiswini samake bakhula etikhwameni letimbili letehlukene bese ke sekuba abantu lababili esikhathini lesiningi ukhanza ukuthi babulili lo behlukene but kuyendeka babe bulili bunye lokufana nakho lama-fraternal twins laba labafana nami nawe Shothi nje mina nawe singala ka-fraternal. mina nawe nje singala ngaka-fraternal ngesisayensi kuthiwa sishare 50% of i-DNA noma genetic material. Shothi siyafana nje nemphana lo ngaba khona lomunye ebaleni manje ngiloko ukuthi umehluko thine sihlale esibelethweni samake ngesikhathi sinye sayophuma ngesikhathi sinye Kepha sehlukene. Indzaba lenkulu, indzaba lenze. Kumnanzi lokho ukuthi wena ukubeka ngalendlela ukubeka ngayo ngesilungu. Kwazi kwathi angichubeke ngikubude lokho ukuthi lendlela loku-understanda ngayo noma lendlela nokuve ngayo. Kukhula kwabo kuthiwa bakhula babe kanjani. Ngoba mina ngifuna kube sesengikuchaza ngala ngasesintwini. Ngiva ngazuthi wena uchaza lula na uchaza ngale ngasesilungwini ngoba uyawafaka nalamagama lasilungu. Bantwana labakhulako nje laba kulaba laba-identical khona lolunye hlobo lengilishiyile malume lolungale kwa-identical lokuyaye kuthiwe ngema-conjoined twins alukavami ke lona lwendeka ngale ndlela yokuthi uma sifika sperm sababe lapha ecanzeni lamake lehlukana uyayithola ukuthi alehlukani kahle lelicandza liyala lokuhlukana kahle bese labantwana nasebakheka sokhanza ukuthi sebahlangene ngeticu letitsite temtimba khanze ukuthi bahlangene inhloko noma bahlangene emtimbeni ngoba lelicandza lehlukananga kahle omphona mphonyana bekusakahle so nalo ngilonye hlobo lema-identical twins bantwana nje laba labakhulako ekhaya mina lengathi ngunakile ngekukhula kwemawele asengisebenzisele igama lesilungu ukuze ukuthi ngiphephe ngibe safe ngithi ma-twins ngoba ngidawuthi mawele maphahla kanti sengiyaphambatisa ngekukhula kwama-twins ama-twins ukhanza kwekuthi kunaletinto letikhona letiba very sensitive uma asengibekise nje indlela lesbehavior ngayo nendlela lesenda ngayo tinvo kulokunye ukhanze kwekuthi emotionally even otherwise siyakhona lokuconnecta noma setindzaweni letehlukene kwendeke nje ngivuke embabane ngiphethwe inhloko ngithi ngiphakamisa licingo ngishayela umnakethu sengihlola umnakethu avela ngibingelele ngokuthi hey ngafa inhloko kuyendeka letinvo leto ukhanze ukuthi kungema-connections nje lonke kukhona kwachaza kwatisile le la ukhona khona bese nami sengivakele ngeqansuka le la ngikhona khona yeah noma nje ngifila down mina ngidiva kahle
nasengiva ngathi asengikuthinze ngikhanze ukuthi nawe uphansi mani ngandlela thide angikwadi lokuthi kwendiwa yini kuyendlula ke malume kundlula ukhanze ukuthi sekuphenze kunale competition leba khona la kiwo lama twins ayi i-competition le kabi ndawusi i-competition le positive ekukhuleni nje ukhanze ukuthi alithandi lele linye kusilolo omunye sale lemuva nangabe kusetifundweni nje kungazi ukuthi ngabe sihamba kanye kanye ngiyakhumbula nje nami ukuthi ngangihle ngikukopa kopise primary nathana sasishintshana yes sasishintshana ngoba nami ngangihle ngikukopisa sekuthi mina bengimnengi kakhulu leti inkomeni manje bokhanza sinala homework angwabhali bese ngithatha le exercise lakho uyakhumbula ka standard 3 nje wasibamba mede masuku wazi nina mawele nina lento yokuthi ndawukopisana nganishaya naloko ukuthi ke lokunyele ngicabanga ukuthi uyakushiya nje lokumcoka ngikhumbula ugula ngathi sase primary ukhona lawa gula khona wazi wakasesibhedlela lokuthi nami kwakukhunga kona lokuya lesikolweni ngoba lengqondo nalomtimba bowugula nalona logulako esikhathini esiningi bokhanza ukuthi nakugula munye nalo lomunye uyagula make kutawuba itatha memelo lomunye amphathe ngesandla nalo nakujova lomunye basho njalo vele nasesibhedlela ukuthi kufuna lo logulako le medication latawunikwa yona ibuyanikwa nalolo phila kuba kanjalo vele manje lokukhula kwalama twins angadi noma sibelethwa samake siba nemthelela yini kuyo yonke lento le ngesiswati sayi sithi kwendiwa yini kunengi mina nje ngayiqala emuva la eSwati ngoba wena soyibekile ngoba bengifuna ukuthi siqedzele yakho ngala ngasesilungwini bese ke sengiyabuya mina ngiqala phansi ngala ngaseSwati eSwati nje into eqala le ngicabanga ukuthi ngayiveta ngokuthi akusiyo inhlanhla kudala ema-twins ngoba kudala ema-twins kusuke kusho umthwalo kusuke kusho luhambo losuke lukhona kulabantu lababili abadelela ama-twins siyaye sithi nasichaza ngalokutiya kwalesiswati sithi labantwana badaleke ngendiki indiki kuba sipho lesiba kumuntu wesifazana asibi kumuntu wesilisa sibonakala ngalomntwana latamdala asibonakali kuye kepha sisuke sila kuye kepha utasibona ngalomntwana latambe amdele ukuthi kusho ukuthi lo make unendiki ubona ngani ubona ukuthi utele emawele noma utele emaphahla maybe sengaphindze futhi kube kohlikanisa la emawele kusuke kungilabantwana wena sisilokhanza ukuthi badaleka kanye ngebulili lobufanayo shothi bafana manvumbatane mawele la ngosisho njalo ngeSiswati shothi make uwelwe inhlanhla nababe uwelwe inhlanhla emawele futhi ayavama ukuthi adalwe abantu labathathele ayavama ukudalwa abantu labakahle kanzi la ebuphahleni khona seyehlukile naleli gama nje seliyadisho lithi maphahla la ngakusho ukuthini kusho ukuthi kutaleke umfana nenvumbatane njengami nawe nje singemaphahla thine nawe leni ngobe nangabe kunebuphahla kusuke kusho ukuthi uphahla impilo thide ngiko esikhathini esiningi nangathi uyabuka nje ndalicwaningo wabuke emaphahla nemawele uthola ukuthi emaphahla vele lamanyenti atalwa abantu labangathathani vele abanye nangabe bathethene vele nakuvela labantwana ukhanza sinalo umshado nangabe vele ude kahle lokusima bagcine sebehlukene lapho ngoba buphahla kuthiwa buphahla buyakulobola shothi ngalamanye amagama nakuvele umfana nenvumbatane labatali lababili basuke batele bantwana labantwana lempilo yabo sebakurelay ukuthi lona ngabe uyehluleka lo munye utawukhona kulifta lo emawela avama kuyekelelelana isikhathini esiningi kanti emaphahla anako lokuthi ngeke phela ngeke nje liphahla liqhumelele linye empilweni libe kahle bese linye lisalele emuva vele lenye lingenelana akavami kepha kuba kunyenti kakhulu ngale kulamawele ukhanza ukuthi lo munye aphumelela uba kahle empilweni usinawuthi ubuka lo munye ukhanza ukuthi lo munye usemuva yena akangenelani lo lophumelele empilweni kanti ngala ngakithi ukhona kakhulu lokunakala asengibudeke malume ukuthi kuyendeka yini lokuthi lamaphahla atalwe ngibabe namakela abathathene namawele lamaphahla atalwe ngibabe namakela abathathene okay lokuthi sithi ngemaphahla leli gama lilodwana nje lisho ukuthi kuphahleka impilo kuyendeka babe namake ukhanze ukuthi bathethene umfati nendoda
bawadala emaphahla. Kepha inkulumo isuke isho ukuthini? Isuke isho ukuthi hlalani phansi nibukisise ukuthi ithini le nkulumo. Angibeke sengendlela elula ngebuphahla. Kuyendeka ukhanze ukuthi babe lotelela abantwana noma ngabe umthethe manje. Na ungathi uyalandzela ukuthi mkhulu lotala babe beka kanjani. Lo mntu ukhanza ukuthi mhlambe beka umuntu labekathandazela abantu. Ngoba beka nesiphiwo nje tsite kunendvo labeka elapha labe ingelashwa abantu ngaleso sikhathi leso. Beba bancane abantu labebanayo. Nobe ukhanze ukuthi gogo walomake lotelela abantwana. Mhlambe indlela tsite utala umuntu labeka inyanga. Bengise nje ku case yami nawo. Gogo lotala make utalwa inyanga labe idume kakhulu ngaleta tikhathi lemuva nje na usuka kubobhulu enkosini Bhunu enkosini Mbandzeni bekwatiwa yona le ngaleso sikhathi leso iya kaSimilane futhi na ulandzela lemuva umlandzela lomkhulu uthola ukuthi vele ungena kulendlu yalaba bakaSimilane labe lapha inkosi Shaka kunendzaba nje lengalanga sekhabo make kuthiwa ngumbulungwane eceleni kwayo kunendzaba Shaka kuthiwa bekalandzela lenyanga yakaSimilane afuna ukuthi ijike ibiyele kaZulu wafika wahlala ngesikhathi lesithe kwale yandzaba leso lo athumela lamanxusa akhe ukuthi abamane bambe bawumcelela bamane bambe bawumcelela wagcina alile lo lokujika wajika ke Shaka kwabe kunakabiyele emva wakhanza ngathi vele sebafike bayambulala emva. So kuyendeka ngifuna ukuchaza ukuthi kuyendeka ukhanze ukuthi babe namake umfati nendvodza bawadale lamaphahla. Kepha le nkulumo isuke isho ukuthi nakani ngoba kusuke kuyinkulumo lesho sipho tsite lesuke sikhona buphahla abumanje busuke benteke kusuke ngiko ngale ndlela yayitolo nasemaweleni bekuba kanjani nakutelwe emawele noma kutelwe emaphahla lolotelwe phambili kuthiwa silwane lolo silwane ke bekabulawo kepha ngibani lo silwane imba Hey malume ngikukhumbula kahle bekuthiwa ngimi isilwane. Bengifuna kusho lokho ngoba bengibona sofuna kubaleka. Ngento la ngimbukela ukuthi avela akhumbule ukuthi lona lo sabungathi ufuna ukubhadala nendzaba ke mina. Wena nje ngale ndlela yayitolo kusho ukuthi boya uthi na uphuma esini samake nakuvela lomunye uyabulawa wena leni ngoba kuthiwa usilwane umuntu usibili ngini. Awu kodwa sihlukule singaka ngibulawelani sithini sizathu kuthiwa ke ngale ndlela yayitolo lolo vele kucala akasuye umuntu pheleketela lona lota ngemva ngoba lota ngemva so ngekhamba kwesikhathi kwabe sesibona ukuthi hayi abangabulawa akube khona into labatawu kwentiwa tona labantwana letawu lempilo yabo bafundziswe ukuthi kunetinto tsite labangakhoni bona ukuthi batende kalula ngicabanga ukuthi lawufika na kuko lolo vele kucala ngoba usilwane bese kuthathwa imbuti lembuti ifanele ibe insikati ingabi indlu nesizathu lesithi phela imbuti lensikati itolobe inalobu feminism lasho njalo yathiwa ukuthi yona icukethe ilayishe imbuti letinyenti itolo nje mina lesiya lesibasithi yasembuti lisho ukuthi uma ke lo wenzila ayinyalo lokusekuya ngekumodernize so imbuti inetinto letinyenti uyayikhanza isedule ematsheni ungayathi usigibele njalo imbuti ngeke usuyikhanze isembuti imbuti lesikhumba sayo sisimema ngaso umntwana singemaswati imbuti noma ungafike uvule ebhodweni nje ukuthi nangabe kuphekiwe awukuthi ukuthi yani le nyama uyifaka leliphuka ukuthi ngiko imbuti ayilikhethi icembe lesihlahla naleli babako iyalidla naleli inongotela ko iyalidla naleli munye iyalidla ngiko emva kwesikhathi imbuti nayicetha nje kubeka amazinyane phansi lesisu sayo sibiyela sibe ku position la besikhona khona isete lamazinyane inguthi imbuti ngiko itolo nje bekwatiwa ukuthi letifo tayitolo lokunye labe bakwenda bebasebenzisa lenyama yembuti kwelapha letifo tayitolo imbuti nje yonke kusukela etimbondweni tayo kuye emangcoliseni ayo asibuthathi thine ukuthi yinto nje longihamba uyoyilahla umuthi loyo ukuthi lapha into letinyenti ngiko lokuyibilisa nje inyama yembuti ungayifaki lutho uyinathe lomsobho impilo leyo bekuthiwa ke sisi into lokuthathwa lo mswane walembuti thathwe nalenyongo agezwe ngayo lo phuma ecala bese uyagezwa ke nalolu tenge ngemuva sebayithi gcoke lenyongo bayihlanganisa ke letihlahla thide
lebetisetshenziswa letinye tato ke ngidisho ngobe sengabe sengiveda imfihlo yami kubantu thathwa leti nangiza leto tihlahla leto kuthiwa gco lapha sebayanathiswa ke labantwana pheze futhi bayagezwa lokunye kwaloko bekwendelwa ini bekwendela ukuthi labantwana abangashiyani empilweni akakhona ukuthi lo munye nangabe ukhaliphile esikolweni nalolo munye akakhaliphe ngiko kulapha ndawukhanza ukuthi nawuthi yabuka ukuthi kule nto letentiwe lapha ngiko ndawukhanza ukuthi nawuthi yabuka ukuthi kule nto lehlanganisiwe lapha kuhlanganiswe ini ukhanza ukuthi kunetihlahla thite bese kuphinza futhi kuba netinyamatane thite lenye nje inyamatane labe iba mcoka kakhulu kunye nje ngisale ngebela nemlaleli ekhaya inyamatane labe ingasali lapho ingobiyane noma ifeni leni ingobiyane noma imfeni sithandwa kakhulu lobucopho bayo ucopho bengobiyane noma ucopho kwemfeni bekwendelwa ini lapho angithi ingobiyane iaccurate nayithatha litshe nje ingobiyane nayithatha laphansi ijijela futhi sebenzisa sandla sangaka left ayigeje futhi nayithi naseyijikijela isuke seyicalculate leseyitshele ukuthi ngiyakushaya ke lo and le ndlela yakushaya ngayo noma ngakuthiwa ugijima wenta z iyati yona ukuthi leli tshela ngiphonsa leli tawo yakuye vele uyathanza kathanza so bekwendela ini ke bekwakhiwa ukuthi le ngqondo yalo lomunye ayingabe seseyishiya lo lomunye ingqondo tala abantu laba athi hambe kanye bafunze kanye esikoleni bacethe kanye esikoleni noma ngabe bayaphuma bayakosebenza abasebenze kanye kwahamba ke kwase kufika ke silumbi sekufika nenkolo sekufika nani sekuya ngekuncipha ke sokukhanza abantu sebayakholwa abantu sebafunzile sethi yaphuma ke letinto leti ebetingithi idolls lokunye ke labe kwendiwa bekubukwa ukuthi labantwana bakanjani takubekusela lona lesithi isilwane bokhanza sesikhathi lesinye ugulela futhi ngibanje laba kagula kakhulu ngiyimi labe kagula kakhulu ngiyethemba ukuthi lokho sekuphinze futhi kusibonele lesiphatheka ukuthi nasithi lona lophuma ekucala bokhanza ukuthi ugulela futhi nakungemaphahla nasemaweleni ngicabanga ukuthi bakanje ngiyacabanga ngoba angeke ngoba noma ngabe ngemawele angithi sikhuluma ngokuthi ngiba lophuma ekucala ngiba lotengemuva so nasemaweleni lophuma ekucala vele uba silwane lophume lo ngemuva uba ngumuntu so esikhathini esiningi ke ngalomhambo wethu bekuthiwa lophuma ekucala ngoba ugulela futhi yena usho ukuthi yena nguye lo shesha habule etinto nemkhuhlane nje kubonakala yena kuthi ishuthi vele umkhuhlane soyeda sekatiwa ukuthi nakuye esibhedlela nje batawugoma yena bese bamgoma ke nalolo tanga itolo ke bebathatha lo logulako bamshiye la ndlini bathathe lo lophila bamkhiphele ngaphandle bamshaya nabamshaya lo lophila ko lengaphandle lokukhala kwakhe uyabona lokukhala lokho kuscreama lokukhala lokuthi uyethuka lokukhala lokho philisa lo yalogulako ke lo lengakhathi kangangokuba noma ngabe sekuyenteka ukukhanzakala ukuthi munye soyasilimalela uyahamba emhlabeni siyakwenda ke lokho noma ngabe ngemawele noma ngabe ngemaphahla kuyendi bowathi nje ukuthi emawele angcotshwa kanjani emaphahla angikwadi ngiyaye ngive nje ngoba sekwaba nanaba bo TikTok ngiyabona nje lo munye yahambisa ivideo yakhe lapha faka mfana baphinze bayamkhipha ukuthiwa ngemawele labanye bathetha ke kuma comments ukuthi yayendiwa lento emini wendiwa ilanga lisengaphumi sesabuka nje sathi noma kungiko noma kusikho liqiniso lithi angithi labantwana laba wena sithiwa banye umuntu munye angathi usikwendiwa into ukuthi kuthiwe umuntu munye kanti nase kwentiwa tinto bese bayihlukaniswa sekuyatiwa ukuthi lokugwalo kepha vele nje nawungakhumbula ngisho thine nje nawe uyakhumbula ukuthi noma sisakhula bekuyabite ukuthi nakuthenga impahla sithengela impahla lekanye leni ngoba ngeke vele wente lelo lomunye bese usalela ngemuva uyabona so bekuthathwa leti impahla talona lo sahambile emhlabeni uthathwa leti impahla labe kade igcoke ngalesikhathi ahamba emhlabeni timbathiswe lo loshonile bese kuthathwa leti impahla talo loshonile labe kade igcoke nakashona timbathiswa lo lophila ukuthi kushintshwa ngakawasho dati washa tinto walutho sekutawuthathwa ke nyalo lophilako uyofakwa lapha emgodini vele kwentiwa ekseni ilanga lingakaphumi nje ekseni futhi nakhona kusengakazi usengabona ukuthi nange umuntu uyeta kepha ubona ukuthi ngimani yangeniswa ke lapha futhi akakalelwa isikhathi ngindeka ukhanze ukuthi lo muntu utawuhlala 20 minutes ngindeka lo muntu utawuhlala hour nemiyekela nje la lapha ekedu yini lenhloso angithi umuntu uhlukene kathathu
umtimba lelo siya kongqwaba umphefumulo sobuyele kumveli kanti inkinga ngile spirit le spirit kuthiwani mina nje ngike ngabona lomunye babe enasport bebangimeme khona nangicetha kwenta i-presentation yami uyeda ke lo babe sesiphumile uthi ucela kumane akhulume nami wathi nakakhuluma wathi uhlushwa between lakhe lathi nalingqwatshwa bekangekho yena akumadla ukuthi bekakupha nje ukuthi bekangekho ekhaya nalingqwatshwa kwabita ukuthi lingqwatshwe angekho uthi lihlala njalo limhluphe emaphusheni liyavela lesikhathi limtshele ukuthi live emakhata licela samlethele timbahla lesikhathi limtshele ukuthi lilambile licela samentele kudla ngathi mina ngeke ahlala ngakuhlupha ngoba phela nini nibanye nindvoyi wena uthathwe wahamba uthathwele wahamba wayongqwatshwa wena ungekho uyampheleketela ngoba nasingcwaba umuntu akusho ukuthi sisuke singcwaba the body sisuke sipheleketela the spirit salomuntu ngiko kuba nesikhathi la kufike khona kuthiwe ihlobo athi buyetothela umhlabathi chothi sipheleketela le spirit salomuntu kulobuhlobo bethu nje ngoba bekusihlobo sethu lesi usenamusi lokho kwenteka kubantwana labancane noma kwenteka akunayo age limit kude age limit noma ngabe sekuthiwa ngemakhehla noma ngabe sekuthiwa bogogo noma ngabe sekuthiwa lo munye sewenzile uyalandva le abuyiswe la yongena lapha engozini leni ngobe nangatawuhlala abele emntini webantu utawuhlushwa ngilolo sahambile emhlabeni ufuna ukuthi alandwe abuya tovalisa lo atokhona ukuthi ukushothi nje sincamula le relationship leni ngalesi sizathu lesithi kulabantu laba in the spiritual interpretation kuthiwa anything leyendeka kulolo munye spiritually yendeka nakulolo munye lokushothi nje mina nje ngoba mina angisiyi umuntu lovuma kuya esontweni onke malanga mina nje esontweni ngicabanga ngagcina le ku 2002 wena ngizoyiwa onke malanga mina nje kushothi esontweni ngiyaya mina ngoba ngisi wena na ungena nje esontweni nithi praise God uphakamisa letandla takho lapha praise team nami ngikhona na uthandaza nabakuthandazela futhi ke noma futhi noma kungendeka kuthi wena uyahamba ungena ezulwini mina ngihamba ngesogweni kuyokwenda kanjani ngeke phela uhlale ube sesulwini ungishiye emlingana uyawuhla nje utongikhokha ubatshela futhi singeke kulunge akabuye ngalawo leni ngoba wena ungale wena mina ngibambe ngalanga sesilungu kanzi kuyawube kudlalwa yini le uyawudependvulela ngala kwento emhlabeni njengoba ngisho nje ngithi lesikwenda la emhlabeni wena ungibambele ngale sibanye phela thina nawe ungibambele ngale nami ngubambele ngala sendela sendela ukuthi nangabe kuyawuthi uyafika wena ukuthi hayi lizulu mbamba ngala ngasesintwini ngiyakubita mina buya sisingala nawe nangabe uthola ukuthi hayi ngathi ngala ngasesintwini lizulu bekufanele ukuthi nakhona libe sisoya ngale una ufuna kuyongena kilo sho sifuna esontweni ngisona sekulula kimi ngoba ukhona ngalamanye amagama ngisita amachaza ini mbukweni amachaza ukuthi kumikiswa le spirit salona lo philako sitohamba nalona losahambile emhlabeni nakavuka ke lapha ngalo mhambo wakhona akasabuke emva uhamba nje vela akasabuke emva uhamba straight uya ekhaya nakhona fanele afike angene endlini kuvalwe eminyango leni akafanele ukuthi abe khona abuke umgcwabo walo uzuyophetha na ibuka nje lento lena utama kuyimatanisa kukhona into loyifunza kula fana namakoti angithi umfati nje kuthiwa nangabe sekushone indvodza yakhe angeke ahlale abukele lo mgcwabo wokuzuphela akwendeki utanja afika athele umhlabathi bese usithwa ngalelo Kenya lela bakhona lemthimbeni nakathini usithwa ngalo soya lapha esigangeni uya kuyehula bayangcwaba ngala uyahulwa yena ngala akambuki umhlobo wakhe nangabe avaleliswa nangala ke nokubuka kusho ukuthi uyindle kanjani ngalesinto kepha nyalo nyalo sebayahlala kuze kuphela babe ngibegcina phambili ke sisekushintshile kungani kwanyalo nje nawubuka ukugcine ngathi nakhona sisiphe ukuthi thine sibe nalabo gogo labakhonile lokuthi babe nabo omkhulu labathi bogogo noma sibabamba ukuthi haya kwentiwa ke lokhu thina ngeke sesikwende wakhanza athi kusena labo omkhulu nakutalwa thina labathi ukuthi hayi phela labantwana laba bentelwa bentelwa laba lasebatalwa nyalo sisi sokhanza ukuthi vele kusuka nje sibhedlela kufana nenongwane nje inongwane yemawele nemaphahla ayilahlwa sinule kanjani angithi inongwane nangabe yemfana siyimbela ngesekudla sendla kagogo nangabe kuyinongwane yemuntu wesifazane siyimbela ngesenqele kepha na kuyinongwane yemawele noma yemaphahla iyahlanganiswa imbelwe ngesenqele
ayimbelwa ngesekude siyayihlanganisa leni lokwenta kokuthi simbele ngesencele singayimbeli ngesekude uthi laba basipho sipho esisuka sitangamake nasitangamake kusho ukuthini ngiko nje na ukhuluma ngelive ngeke uthi she na ukhuluma ngelive uthi she leni ngoba le feminism ngiyo lele mthoka sosihlonipha lokho ngiko siyimbela ngesencele lenongwane yabo bobabili ihlanganisiwe futhi kwendela ini kwendela ukuthi noma ngabe ngikuphi la bakhona khona bayoqhubeka labantu laba babe indvo yini lokufike lokunye ke ngiqhubeke ngiye phambili lokufike kube inkinga lesiya singakunaki ikakhulu athi sine singemaswati laba laselesi sikhona nyalo lokuthi labantwana laba ngaba ngemawele ngaba ngemaphahla bafuna ukuthi ngibanake lo munye akafanele bese soba phambili kakhulu ngempilo sosalela ngemva lo muntu ayilungi impilo nayi kanjani letinkinga wena sisi atibi kulabantwana ngalokwehlukana kwalempilo tiba kulaba labetemva kwabo nalaba labatelwe nabo mana ngiva kulokubanaka ukuthi kubanaka kanjani ngoba ukhanza ukuthi vele lo munye uphiwe andlela thide nje lo munye uphiwe kunalona lo munye kwayona nje leya siqalela kuqaleni ukuthi ukhona lo saphiwe ukhona lo ngaphiwe kusuke kusho ukuthi kunetinto letingakendeki kahle nje ngoba ngisho nje ukuthi angisesaba abantu laba lesesifundzile sesiyakholwa futhi lesiphiwo salabantu laba sibasini asesithi ke vele sekuyentekile ke ndlela thide vele lo munye uphiwe konke ke ukhaliphe kakhulu esikolweni lo mnyaka khaliphe nangithi bayanako kusho ukuthi lo lophumelela kakhulu akavunyelwa ukuthi ati ukuthi uyedvana empilweni uhlalisa phansi ati atshele ukuthi nangabe uyasebenza noma ngabe ungidokotela ngeke nje bese uyasukele kona sothenga imoto sonemoto wena yakho utama konke lokusemandleni ukuthi nangabe uyayibeka le mali uyibeka ngalendlela ukuthi wo sengiyathi sengayithenga ke imoto yakho ngiyathi singasala lenye sengingakhona ukuthenga noma seyi second hand ngithengele lo muntu lo wabethu usuke wendela ini lokuphakama kwalempilo yalo lophumelelayo kubanjwe ngilokuthandaza noma ngilokutila kwalona longaphumeleli akwendeki lo longaphumeleli ukhanza ukuthi akaphumeleli kokonke ngiko ukhanza ukuthi lo lophumelelayo nguye lo lovama khamba kucala empilweni nguye futhi lo lovama kuba nemaphutha lamanyenti empilweni leni ngoba lokuphumelela kwakhe akamenti lo munye wasesoba kuphakama kwakhe naye kuphakama kwalona lophumelelako kusetandleni talona lohleli fana nasekhaya babe uyahamba ngalesinto sesayitolo ayemsebentini ayosebenza make ahlale ekhaya afukamele lokusebenza kwababa shothi kuphumelela kwababe lemsebentini kukuphi kumnange make lofukemele empilo lekhaya lokunye lophindze futhi beyinkinga lesingakunaki ngilokuthi nase kufika ebudzaleni labantu laba batawuhamba bambe vele babe batsala akukafanele kokuthi batikhanze empilweni sebaphindze futhi bambe lendlela esiyabehlukanisa kusho ukuthini nangabe khona lo tawukhulamba okwenza lendvodza yakhe lemthetho kufanele yathi kokuthi ithethe umuntu loneliphahla noma lonelwele lokusho ukuthi ngalamanye amagama akube lula ukuthi mina ngidawukhona ukuthi ngihle ngiya lekakho ngiyovakasha lesikhathi ngingavakashi noma bangigadzile leni ngoba lokuvela kwami kusho ukuthi kuyakuphilisa wena nawe lokuvela kwami kwakho kusho ukuthi kuyakuphilisa mina ngiko esikhathini esiningi ukhanza ukuthi na ungenda nje ucwaningo utibukele linyendi lalabantwana laba wena sisilokhanza ukuthi bangemawele noma bangemaphahla inkinga iba kuphi iba lenye ngaba mhlambe kusesikolweni ukuthi bashiyene ngikufundza labanye ukhanza ukuthi mhlambe nempilo usebenta sibayihlukana lo munye mhlambe so usebenza ngcono lo mnyaka sebenza phinze futhi ukhanza ukuthi noma sebakhula lo munye sewuthethe umfati lo mnyaka mthathu lo munye wenzile lo munye akenze vama kuba kanjalo lokunye lokubanga lokho kubangwa yini banga lokuthi lempilo yabo bese labatali abasayenti lokuthi ihambe kanye kanye sebahamba bashiyana lo munye sewuphambili lo munye sewusemuva lo munye sewunaloku batali ke futhi lokunye labafike bahluphe ngako lokho ngilokuthi batali baze babona ukuthi kukhona lo successful nalolo muntu bamenta lo successful active ngazuthi sowungcono ngempilo lo ngasiko successful so tiva ngesilumbi unale inferiority complex ngokuthi yena sokuhlala bekusona ngamunye buka nje buka lithini lakho kusinjani wena ubhizi la wenta ukuthi buka lithini lakho kusinjani wena ubhizi sekuyalimata ke sekuyayilimata ke lempilo lo sekwenda vele lona lempilo yakhe atitshele ukuthi kushothi mina vele kude into lengathi mina nje ngiyafisa ukuthi sesike sibe nesikhathi lapho khona sitake sibabide khona ikakhulu lathi nabantwana besibancane sibite ama twins nemawele nemaphahla sisikihlale nje nabo phasi kubakhutsata ukuthi
impilo kufanele ukuthi bathathane kanjani naloku bakhuthatha kuthi ukuthi ngenteka empilweni ngeke bafanane nathi thina sakudalwa kanye sacetha kanye esikoleni sacetha kanye e-university saphuma kanye sawuba bothishela uyabona kwenteke labanye ngeke zibe kanjani lokhu bakhuthatha nje ukuthi impilo ifuna nibambane futhi nathi ukuthi lo kuphumelela kwakhe kusho kuphumelela kwabantu balolo muntu njengisibone ukuthi nawe wendilonle kaSinathi ungizamazami nana manje ngimjibule yangizami ngaphiwa ke lokuphani kepha wena ngathi awungizami angathi ukuthi ngabe kunenyoka ekhikhini phela mina phela ngiwesilisa mina wena sisangithi kunenge lethi ngiyabona nawe wesilisa kunenge lento lokucabanga lokhanza ukuthi sekufuna ukuthi uplane ubuke ukuthi ufuna ngento yokuthi ngokuthi kanti wena ukhanza ukuthi wena ubalula nje kuthiwa kepha uyangizama ngizama vela ngicela nje ukuthi ibongela Nkosi yami yathi uNkulunkulu wangidalela umuntu lokahle emhlabeni awucabanga nje siswakho lokakuphe nje 5000 endilona athi futhi mina ngiyakupha endilona kuphe nje 10000 athi ngiyakupha nje ukuthi awuthenga lokufunayo mina ke nginenhlanhla le kanjalo ukuthi noma ngabe ngishayekile umuntu yokucala shayelo kwami ngishona khona ngeke phela sisibubi manje udawuva uyabona sekuthi nkenkenke noma sengimobile manje bese ngiyabona cha ngizamile mfana mane kude hamba sandla buya sandla hayi tawulunga sisi ngalenye ilanga lokunye khona lipoint lenye lengilishiyako nje lelimcoka ngicabanga ukuthi lisifundwe kakhulu athi kunaba la betemva kwethu lokuthi nase ngifika la eBzaleni lokunye lengike ngakubona nje mina lokhu lesingakunaka uthi ema relationships anehlukanisa ndawubekisa ngento lelula ukhanze kusilo lomunye sokuqale irelationship mhlambe lo lomunye sengayiqala nangabe mina sengiqale irelationship lomuntu lengithandzana naye aka understand ukuthi noma akaconzi lokuthi kuba luwele noma kuba liphahla kuyini kukabili kwecala ungakhanza ukuthi lelwele lami lingagcine lingilusile noma leliphahla lami ngagcine lingilusile ngoba vele senginamathele kakhulu kulomuntu wami nobe ke esikhathini esinyenti nangabe nje kuyicase lefanana nale yami nawe naningemaphahla ngeke naningemaphahla kungcono naningemawele mhlambe angaluzeka lo munye emawele ukhanza kuthi vele linye naselishadile sehleli kalo kepha nangemaphahla ukhohlwa lo shadile lo tsetselo lomunye lo valele ukuthi lo munye abese ubona lo munye ngalesikhathi lafuna kumbona ngazo batagcina ba divorce emaphahla njana lo mkhubo ukuthi vele wona ahlala akanye kanye lokusonzelana kukakhulu ngalendlela ukuthi noma ungathi uyalithatha wena nale jozi nangabe lele linye selifuna lele linye wena uyavala utagcina buyela wonke lo le jozi abuyise ukuthi vele mhlambe manga ngikhumbula na uthola umsebenzi embabani wangikhanza sengivele ngisembabane mina othi nawuphuma emsebenzini uhamba uyokloga leka monke lamalanga uyakloga ayinebhuti la ngoba asophuma emsebenzini uhamba yekakho angithi ke kwendiwa yini lo kwendiwa ngiloko ukuthi lobuphahla buyaphahlana masisi lokukloga losale ngokuxoxela lemfihlo bengakloga wena mfana make ukuthi bengiglogisa ukuthi bengitanga lokuvusela nje lokunyathela la kunawe khona ngithi wena usilwane ngimumuntu na unyathela la kunesilwane khona kusho unyathela umuthi lotakuphilisa ngiko nje noma ngabe nginenkinga lenganani kwanyalo mina ngabe noma nginenkinga lenganani ngafika la kunawe khona bafike nje ngihlale isikhathi ngingakhulumi lutho ngihlale nje uyabona nje ngifike le kakho ngifike ngihlale ungude ukuthi ngidokwendanisa into okuvusela uthi ngitongivusela nje hlale ngibinze ngithi du uthi emva kwa 30 minutes ngithathe ikhiya temoto uvusela angivalelisi futhi bonginaka nangifika ngihamba ngingavalelisi bokathi shothi kunenkinga lenginayo lengiyilethela la kufanele ngiyilethe khona in the spiritual realm baye basho njalo bashana bakho bathi emami your brother is sitting at that side and quiet and not saying anything attend to him lokuhlala nje ubinze lengekhathi ngikhuluma lento lengiyitele futhi ke lokunye ngicabanga ukuthi ngakwendlulisa sesiya ngasemaphethelweni ngicabanga ukuthi umlaleli angafunza ngako ikhona into leyo ungayinaki lengayinothisa do you know ukuthi emaphupho lama mina nje ngisimfu ngalendlela ukuthi vele ngiyasebenzisa netihlahla ngiyasebenzisa futhi netilwane inyamatane lesintu leso nje lo muntu vele lokholelwa esintwini than esilungwini do you know ukuthi esikhathini esinyenti mina nelubito lwami ndawuthi spiritual
umuntu wokucala lo wangenda ngabona ukuthi nginalo kwaba nguwe kanjani bengeke ngithi nangifike kuwena ukhuluma lamaphupho ukhanze ukuthi ukhuluma liphupho kwenteke ukuthi ngiputhe gogo athi gogo ke washona le emva ko1989 inkinga ke ngilokuthi phela abantu nyalo sebabantu labathandazako kepha lesontweni lakho bengifisile lokuya manje wabe singanyalo ngiyafuna ukuthi ungilandzele ngathi uzawugcina ungilandzele nginana ngumbuto nami sikakhulu sofunele leli lisebenzisa kakhulu lesiswa nginana ngumbuto nangu yemalume angade mase ngikubisele emuva yini esakhiweni semaphahla uyandeka ukuthi ukhanze ukuthi make ubambe emaphahla kepha lamaphahla lawa anabo babili behlukene hawu kuyendeka into le kanjalo kuyendeka into le kanjalo kaZulu nje mani lamaphahla ala noma mawele sisho njalo mawele noma maphahla ala esiswini samake kepha labo babe behlukene nekaZulu nje bomakhelwane banengoma labahaya ngayo lesimo lesi bathi makotwa kithi uzela amawele kodwa leli lodwa lifana nomakhelwane bese bathi mxobeleni upelepele zimbambile uyangivumela kusho ukuthi uyayikhumbula zimbambile bahaya lesimo lesi sona lesi ke malume lesikhuluma ngaso ukuthi kuyende kwanze sabo babe behlukene manje lo mbuto wami uthi nesinto sakithi kwakuye bese kwendeka kanjani labantwana bayakhula labaleni nabakhula kwelabantwana sebathatha lokusotsha ukuthi hayi lo omnye niyambona ukuthi hayi lona akasiwa lakhani ngoba seniyambuka lo umbana vela athi nje makhi noma seniyambuka umbana bekuyayi bese kwendeka kanjani bekukhaza ukuthi dividend usenhlale etikwayo niyayibunzetela lapho ke bobabe kahle ebaleni sebashaya ishanshu uzela bona similane nabo nemavesa ndlebe noma kwakuyaye kungenwe endlini kagogo ukuthi hayi akakucela lo mfokadi lona abuya landzele labantu abakhe banakhe labaleni bekuyayi bese kwendeka kanjani ukakhuluma nje ngaphambilini kokuthi labantwana laba ukhanza ukuthi bahlatshelwe imbudi sekwentiwe yonke le nto leyo but kuyabonakala ukuthi umntwana lo wasiwa lakhaya uyabona uthinza indzaba le ngicabanga ukuthi ijule kakhulu manje ijulile le ngoba lo sanza kuyilandzela nje noma lo sanza kungena lalela ithi lenkulumo labantwana basesinyeni samake bobabili ngasikhathi sinye kepha bobabe behlukene lekusho ukuthi kufana nokuthi make kusho ukuthi uwaphuma nje wathi nakathi wabuya nangala kubabe lasele licanza nale siphem nangala siyabamba nangale siyabamba ngoba phela isathani uyakubeka eshashalazini asithi mina ngekuyibuka kwami nje ngayishadiya la esintwini uthi ngesintu lapho kusuke sekonakele timvu kephathi leliso lethu lalamuhla likubuka ligcine kanti esintwini kwecala nje vele kusuke kusho ukuthi lo mntwana walobabe loya lo ngaphandle kepha abanye labantwana la kulesinye salomama le into leti kanjalo ke tivama kwehlelana ikakhulu kathi nangabe kunesimo labe kufanele silungiswe ekhaya lesingakalungiswa kanti siyingodo ukuthi singalungiswa angibekise ngento lelula nje ngicela kubekisa ngento lekabi ngiyathi silabaningi abakholelwa kubo kepha nje ngicela kubekisa ngabo asesithi nje nami umuntu uphiwe sipho sekwelapha uyelapha vele kuyatiwa lokuthi yilo muntu uyelapha lo so basidile abantu abaningi asuke lo muntu asinakahamba emhlabeni labasalako bathathe le into takhe tonke bambe bawutishisa bathi sinesisongene esontweni bangalandzeli lokho ukuthi lo msimeto waloku uthi kuhambe ke kuthi ngekhamba kwetikhathi ucale ukugula abantu nabantwana baguliswa ukuthi kuyabonakala ukuthi nguloya kwenteke sofuna kubuya atosebenza ngalesipho sakhe sibathathe ke labantwana sibayise emasondweni bawuthandazela kuyendeka lesikhathi ukhanze ukuthi lesimo leso sesifuna kuletha lulaka thite ngalo ahambe lo number okwenza indlela thite babe netinkinga la emveni kwakhe bavuma kwendeka nangabe ukhanze sibane inkinga labantu hamba aphumele ngephandle lo muntu kathi lokuphumela wakhe ngephandle soyobamba abuye nangalaba bathi bayalungisa khanzakale ukuthi sekutala abantwana ngasikhathi sinye bangemawele noma bangemaphahla kepha bobabe behlukene asilungise ukuthi ibese yentiwa njani ngesiswati siyaye sithi lo make nangabe wenzi
sekuyatfolakala ukuthi vele namba labantu nangu lo mntwana akasiyiwa lakhaya wenzile sekunyalo nje lapho khona kuthathwa lo mntwana khona kuthiwe akahambe abuyisele le uliveza ndlebe noma uligoya noma uyicaba singisithola sikhathi la ngiwehlukanisa khona namagama nanga lamabili yebo ukuthi kusho abantu labataleke kanjani ngaloko ngoba ubandi ngeke ngakuchazanya ngoba kuthi lo make nangabe enzile lo babe lotelele lelinye lithwini uyahlawuliswa uhlawulisa kwakhe uhlawulisela ukuthi ungene esibayeni salenye indvodza ngalokungekho emthethweni ulicala singesiswati nje kumitha kwemfati wemuntu amithiswe kulenye indvodza ngaphandle kwalendvodza yakhe kulokuhlawulisa kwakhe akusho ukuthi lo mntwana sotawuthatha lesibongo salo yababe lekungibaba wakhe babe uqhubeka athathe lesibongo salo maki salo babe lo shade lo make lotele lo mntwana lokusho ukuthi noma ngabe lo mntwana uyabonakala ukuthi walapha kamakhelwane ngalesiswati mama nangabe lo make lotele lo mntwana bekenzile lesibongo salo mntwana siqhubeka sibe salendvodza lethese lo mama ngiyajabula kuba ukuthi kujeza lo babe lo make akajezi lo make ngoba sibuka sinfu ngakuthi indzaba nje ufuna sokuyikhulumise ngalenye ilanga lena ukuthi sibuka sinfu sethu sijezisa kakhulu umuntu wesifazane ngingisilisi sinabo lobu biasness ngekwami kubuka lapho ke soyibuka yakho nje uyabona na ubuka sinfu wena sisi lendlela lesakheke ngayo sinfu sakhelwe ekuhlonipheni mama awuve nje singena endlini kagogo awuve noma silobola simemeta inkomo sibe sathi kahle ukuthi inkomo leti titawulusa abantu besilisa sithi siyalobola gogo sathi kahle sitawulusa abantu besilisa leti inkomo singene endlini kagogo nangale esintwini nabantu alenhlola tabo bathi khulumani bogogo uyathi izinto esifazane uyahlonishwa nelikhaya nje wena nje lapha kwakho kuthiwa kukalasimelana ngeke kuze kubitwe ngesibongo semuntu kuthiwa kukalasimelane lapha ngeke angene lomunye lapha la kukakho khona kuthi nje ngekuhamba kwetikhathi ubese umuntu wesilisa sowuba nemali sewuyaphakama sewutikhanza umuntu wesifazane uyanyatheleka kanzima isintu sethu lapha ke ekujeziseni angibuyele khona cha mntwana kithi phela vele la ejezisweni uyajeziswa nalomama ngoba lapha vele kusuke kwenteke licala uyajeziswa nje mbamba futhi ngalendlela yayitolo bekuba mnanzi lokujeziswa kwalomake ngoba bekakhokha inkomo leya emphakathi uyohlawula khona bese ukhokha inkomo lensikati yekugeza lelikhaya lenze kuyo lenkomo lensikati ke labeba mnanzi khona ukuthi beyitala emathole bese lamathole sekuthiwa emabito latabe akhuta lesenteko lesi akhuta noma haya bukuwe noma usahaya noma kepha nje bekuba mnanzi ngaloko ngoba betanza leti inkomo la ekhaya naye so uyati ukuthi ingahamba kabi uyati ukuthi sengingona sijeziso sami nathi yathi inkomo lesetilapha esibayeni letatalwa kunaye inkomo leyeta ngana siyasijeziso lengase kepha nje nami bengingathi lokho ukuthi kuyendeka ukuthi bantwana babe sesiswini sinye batalwe ngesikhathi sinye batalwe bobabela behlukene sengikufundisile nami ngoba sikufunza uze naloko ukuthi ke vele la eSwatini nangabe kwendekile akusho ukuthi lo mntwana lelinye lithini seliyathathwa linikiswa le seliyasala lelinye nangabe nje lo make bekenzile labantwana vele bala ekhaya la sekungamane kanje lojeziswa lona lofike wangena esibayeni sendvodza lingafanele nangabe make ke bekangakenzi asisho njalo sibukwe nangaleyo ndlela make bekangakenzi vele phela lapha sekubita ukuthi kusale kubuya kuhlalwa phansi utaqale ukujezisa kuye ngokuthi make ukanjani sesithi nje abantu babakhe bekucala la vele phela lona lo mtalisile ngithi utaqala hlawulise lo ingobo letisihlanu bese ngaleke sekuphindze futhi kuyona ngakhona yohlalwa naloya phansi uyatshelwa naye ukuthi kunelicala lelentekilela na iDNA seyiyakhomba ukuthi nawe usekhathi ninta njani ukuhlanganyela nalicala nali ngoba kufanele nikhiphe isijeziso la ngoba phela yintombi leya lelitalisile manje nasisi yabuka sikhanza ukuthi labantwana lo mntwana labantwana babili chosi lo munye waloya lo munye walo
tingoma tibuyi sebatawubona bona sibahlanganisa njani leti inkomo ukuze tikhone ekhipha leti inhlawulo ngoba ngisisithi labantwana umuntu munye lokusho ukuthi nangabe kuthiwa nje 5 inkomo lokuhlawula vele kufuna kube ngu5 kusho ukuthi nalo longala utawukhipha mhlambe leti 2 nehalf nalo lomnye longala akhiphe leti 2 nehalf sekuyawubonakala khona sikuyakwendeka njalo nabathenga abantu babo sebawubona ukuthi bangita dingakho nangabe lomnye mhlambe umfana kusho ukuthi ungita inye ngetumbu lomunye nangabe lomnye bekuyibeka wesifazane semgitakala timbinje ngoba umntwana wesifazane akathengwa ngetinkomo letingana netalona longumfana ngabe kwendiwa yini yafisa ukuthi ngalenye ilanga usathinza lenkulumo leyo nje sesike sihlale phansi sibuke kubaluleka kwesifazane eSiswatini kusukela nje amncane akhule abe intombi athathe kuba litshitshi angithathe igaba buchikiza bungcoce size sifike lapho khona sakaphuma ekhase kayemenveni kungasiko lokho kuphela nje sisi wena nje ukahle ngoba ungale vele kuleli tiko labomali nalenzima yanaba lesithi bobabe kade ngalesiLungu ngalesiswati sesitayile lesisilumbi sithi bo anti ngenye inkulumo leyo kukhona nje labaningi labake bafika mina batocela ukuthi nami ngibavulise ngaloko lokuncane lengikwatiko indzaba beyila ekutheneni nangoba besohambile emhlabeni mina ngiwesifazane sengenzile basuka abanakethu bathatha yonke le property yababe bayadividelana bathi wena wenzile umbuto uthi vele kukhona imini lenguthola njengomuntu wesifazane kule ndoda yababe ngamangala nalami ukuthi awasekhona eMaswati la ngenta into le kanje mhlambe bekusibonile nje eMaswati balula bakahle ngeke bakwende lokho eMaswati ayathi nje ukuthi phela nangabe kungubabe wethu wangubabe wethu sonke vele nasekahambile emhlabeni into takhe uhlalwa phansi kubukwe sinetisane zakumenza abasilomnyuse emendweni lomnye ukuphi ngumfana wakhe naye kufanele kube khona lokho lakuthula kwesentela ini ukuthi kusafuna sike sihlale phansi ibu sentela ukuthi busasa labantwana labalabala ebaleni lesibatele unetinkinga labatawuba nato leti tawudzinga labo anti noma labo babekade batawuta njani batoqathula itinkinga nangabe kude nabo labatiqhenya ngokuthi bakuthola ngisho ukuthi ke sisivele kufuna nje sibe naso nalesikhathi sekubuka inzima yamake ekhaya sibuke nenzima yamake eveni ukuthi imqoka kanganani cabanga ukuthi kunendawo longakufundzisa lapho njengathishela awu ngebhadi kangisiye thishela weSiswati ngifundisa sengisi kepha nje ke sesifundzile ukodwa umbita lesikoleni sakho phela nami ndofundisa ngalinye ilanga nje ukubatshele ukuthi uphathekile ungicele ngongile eclass ngeke bale nakufike mina ayakubita uyaye utofundisa ngani impilo esikoleni sakho abasangibiti nje umneke ukuthi ngithathe inangizane ngiprephe lapha ngiskime wathi nje ukuthi vele ngefirst term kuskima mina ngihambe nginikise lapha ngene eclassini nganyela nje ngibiti uthi angiye eclassini kusasa fika utongifundisela ngene eclassini ngofundisa sitoke sive ukuthi batawuthina bakhanza mina ngifundisisa lapha batangikhokha manje ungayifundisa iliterature ngoba ngifundisa iliterature mina iliterature mosikilabo Macbeth lokho uyafundisa lapho uyayifunza lencwadi uyati bona bo Macbeth stithi incwadi ziyadishintsha nje ke kuye ngesyllabus yangaleso sikhathi uthole ngayitolo kungangehlula ngayo ngoba ngithule ngayitolo ngiyakulungisa nje ngihamba ngeclassini ngifika nje kube yisurprise ngingene eclassini bangibone ngiphethe ichoka wabathena labantwana lona ke babone ngiyangena ngiyafundisa manje uvunula kakhulu wena mnakethu kanzika literature phela sikhuluma sengisi kusukela kuzosaphuma egcineni uvula kakhulu bese uphinza ubuya kakhulu kulesinvu awena njani kukhona umshado bangibekiwe ngathi ngiyabuka ngiyakhumbula eMasudam khona lengamphakatheni nabo Thai bambonge ngabapha abantu ngithi ngiyabuka ngikhanza hawu vele ngathi le uniform leseyikhona nje lebodwa sengilemvu inkinga le kuningi nje bangathuswa nangilesiluthu kulobhonqela abantwana bamangale usawu bana basedolobheni abamati lobhonqela angithi kungafuna ukuthi ubuke lokho ukuthi lento lengiyoyifundisa ngalelo langa ihambelana tokhona ukuthi nale teaching aid bayithule ididani yabona ngihamba into le kahle ngoba nangabe lesihloko singilesivumayo awu number 1 ngithi nje hayi konko lapha ya ngoba la konko ngathi bekayishaya kanjalo ngalesihluthu sakho asivalelise siyabonga kakhulu ukusipha indlebe besihlangene namhla la sitofundisa ngesihloko lesithi kunemawele kunemaphahla ngihamba neliphahla lami ngela
noZipho Witness Sibelane emagama emabito ami Lishonani lesingisi. likahle phela ngifuna kushona lelami lesingisi angikavami Lela prayer. ngifuna kusho lona mani angikavami lokulisho abantu balemukeni baye bethuke nangisho ukuthi make wangithi amagama la kahle mina lathandaza kwathi ngilethe umusa mukelwe prayer ngiko ngithanza ngeke ukuthanza lokuthandaza mina kubeke ngami futhi ngabe uphiza uphatha naleli Bible ushumayela iBhayibheli ngihlala ngalo mina lenye lisemotweni aseni wonke lama version mina ngiyalifunza mina iBhayibheli mina yinye into lengicabanga ukuthi ingafuna ukuthi ngilungise yinzaba yokuya esontweni ngelisonto ngoba ngathi tshela ukuthi ngaya nga1992 ngabhabhatiswa kwaba kahle shothi igama lami likhona ngala yinto lefuna siyivuma every Sunday kulomnike ngoba phela isono nje songesiyona akusho ukuthi ngiyapolitika kepha nje ngiyawuke nginte ngilovakasha sisibeka ngiyothandaza khona ngani singajabula kakhulu manje sisibonga kakhulu babukeli belihlelo lishumayelo lesiswati ngijabulile nami kuba part of le podcast namuhla ngiyethemba ukuthi ngidamile ngayo yonke indlela ukusikhuluma lesiswati ngoba sihle sishaya naso hayi ngoba singasiwe emaswati kepha nje kube sekutayela lwimi ngoba nale misebenzini la sisebenza khona ukhanza ukuthi vele sukele ekseni lwimi luyashintsha ukukhulunywe lwabo George siyabonga kakhulu maswati uthi-ke labo George bayahlupha ngoba bebesebenza nalabantwana sesibakhulisa ngalolu lwimi lwaGeorge nalembili besibangileya George ukhanza ukuthi kuyadingeka letinto tesintu ukuthi sishiye labo labantwana cha siyabonga etishumayelweni tesintu kuba nalesikhathi lesinjengalesi asisithathi njengesikhathi nje lesilula siyabonga nakuwe sisilobo ukuthi nje uvume ukuthi side sitawukhuluma la kude-ke naloku lesikutholako la kude le mali lesitholako wena nje wehlele embabane wehle ngapetrol wakho lokusila la sikhona khona siyethemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lababukela kona labafundzako kusiyamba batawuhamba bahambe basiphe lokho labangasipha khona buka nje sesikhulumile la kude ngisho nejuice babhalile ukuthi siyabonga siyafunza nifunza njani ningasho nokuthi nanga eManti nifunza njani ningasho nokuthi awasimani singedele nangipetrol into awuhamba sihamba ngana imoto yena soyabalisa manje ngiyabalisa vele bengitshela yena nje ngithi sengicabanga kuyeke la sekusho yena ukuthi asiqhubeke angiboni ukuthi ngoba kude nale bathini motivation ngoba ngeke phela uphike sisilokuthi uyaphika nje ukurecord cha ikhona imotivation mina nangibuka le following le kuleti misale kuxhumana siwa yini isiswati nama social networks ngiyabona ukuthi cha ikhona le motivation maswati alale ngoba awukhona mina nje ngithenga ePephu naseJet nasePower naseShoprite labantu bese bafuna ngazuthi ungaya kubo Pick n Pay uye kubo Truworths uyabona manje uyabona ukuthi sekwenta noma Pick n Pay kwenta ukuthi noma ngabe usemgwaqweni sekufuna ukuthi na uhamba ngemoto engathi athi nje nangaba nemoto lendle ukuthi nangihamba ngidle ngikhiphe lo lugwaqo uyibona ukuthi ulikhiphe soluthi so uthi na ushayela ubone bese ngithola letibuko lele hayi letapa lehleti idimile ngithathe ngibeke la lo muntu ngimbuke la itu sengikhuluma singisi ngena nalikhende lincane le Coca-Cola lo nasaliviki lonke ulibeke la natha nje kancane nami into khona lokuba silunganyanyana nje ubonakala ukuthi cha letishumayelo tikhonile lokuyenda lempilo yathuthuka siyabonga kakhulu simaswati siyabonga nakulaba sibukelako nabathuthe nalabakhashane asethembeze sister futhi sikumeme uphindze futhi ube khona nawe ude nje nesihloko sakho lesinye sithe sitophikisana nje ngifuna siphahle intsambama lekhaya namuhla kuyaphahla ngoba nini nemkhubo ukuthi ngale la nihlala khona nina gogo usezulwini ngalanga ngehlala kunami khona ngoba kukhala igubhu kusesogwebo ngifuna siphahleni sonke namuhla siphahle sonke kanye ngoba asilati izulu ukuthi lingakungeneka izulu ingalanga sekuphahleni alikho ngathi kanti ngicabanga ukuthi imali mekuhamba umukele lokuthi vele ama religious attitudes ayehlukana
futhi lokuyinkinga kakhulu lana ngiloko ukuthi nami nagogo sitama ngayo yonke indlela ukuthandaza sibuyisa wena ngala nawe ufuna ukudonsa thini ngale manje kuyadonswana kodwa nje ke siyaphilisana kusekhaya. Hayi ningangidonsi mina ngikahle la. Mina uyabona la sintwini nasisi sesiphetha nje ngikahle. Noma ngakuthiwa ke vele lesintu siyisana esihogweni. Cha phela ngeke emvana ngithi bese siniyongena nonke ezulwini nokho hambe wena kungcono. Ndaba sesihogweni nami singangeni sonke ititulo tiyabaliwe nato lengekhathi. Akungene wena uyohlala. Mina ngidabangale nami ngiyakusho ukuthi ukhona wakithi lo ngabe yathi umnanzi na ubona umalume wakho noma ubona umzala ngihamba ngemoto lenkulu ukuthi wakithi lo yasihlobo sami. Noma ngiyokusho ukuthi noma ngewakithi lapha ezulwini lapha ngibe ngilapha. Kepha nje ngicela kuyibamba mbevele wena sisi la esindweni. Ngifuna kuyibamba nyalo nje kufuna ngilungise umdala nangabe sekavumile. Ngikhona ukuthi nakule ngizawuthi tami lengithi ngidama uqoqotha khona. Ungene bantu utokhona kuba ngi-aunt lo kahle. Uyalebo makoti bayale ukuthi hey lapha ke ngiphatha kanje lapha ke ngiphatha ngifuna uqine nje la esindweni. Ngobe labo makhohle sisibathathe nyalo bantu labangafuni lokuqina ufuna uqine ukhona kubafundisa ukuthi wo lalela ke emntwana bantu umnakethu akathathi ingqondo uthathe similo akathathi imfundo uthathe similo liphathe kahle ikhaya lakho nali naka lokhu la kunike kona lekhaya lakho. Matosi ngingilo andi lohluphako. Hey uyahlupha lo andi lona. Lo andi lona uyahlupha yena bamenda njena yini hey. Angifuni kuphatha kabi bantu. Kepha nje ngiyajabula ukuthi sisekhaya sihledi noma kunjalo religiously sehlukene kepha nje sisekhaya sihledi. Kusiyanzi. Cha asivalelise siyabonga kakhulu inkosi inusise yonke amen.